Shanogar ayan Arsen Poladov جدایک بوی سال 1939 ارمنستان گنده تلکه زاروکتی و خورتانیاوی گنده در باز بویه لی خاندناخوا بلند روسیای باجار لنینگراده بشه فیلسوفیای استندیه بعد خواندن آرسن راستی شانوگر ایان مارسل مارسویی جه فرانسیای ته و بالا خوا داتینه سر شانوی بشه پانتامیمای پشتی چه 2 سال جم مارسویی خواندن شانوی دستینه باشه ته قبول کرن زاننگه ها کلتورای بشه درهناریه لماسکوه Ինքը ինձ համար ուսուցիչ էր, ինքը ինձ համար չափանիշ էր արվեստում, թե ինչպես պիտի ստեղծագործի ստեղծագործողը, շատ նուրբ արվեստագետ էր և շատ բան իմաց։ Arsen Poladov bonamın dersdar bu. Bonamın numune bu, kuça afrandar gereki bafrine. Karixada geleki peşketi u profesyonal bu. İro gelek derhenare şanoy pantomimayı hene. Leçaxi şanoy vantneri nıkari seroxbi. Gelo derhenar çı fikrit xazi derbazı temaşevanın xabike. Le Arsen ve şanoy tevicmati xeberdi da. Gelek şanogerin Avrupayı ayan şevra xa Arsen tıxıstin. Çimki profesyonalizmavi geleki mezin bu. Çameri mroveki geleki sert bu. Le sert bunavi tene bonaq başiye bu. Amrevi gelek çetin derbaz buye. Gelek problem u astangi ditiye. Evji ve hene dema devleta şevre. Մենք այդ սովետական շրջանի, չգիտեմ, այսօր էլ մի առանձնապես չեմ կարծում, թե կարակ է լծվում կամ մարգարիտները լծվում, չէ, դժվար է, միշտ է դժվար է, արվեստագետի համար այս երկրում հա էլ դժվար է եղել երևի։ Խանդնա ջան Մարսել Մարսոյի ուզանենգե հա կուլտուրայ գավեն դեսպեկ է բուն հուներիեդա։ Բաշը Արսեն բու հոներմենդեկի մեզն و امککی گرانبها بنا دولت ارمنستانه و تویا شانوگریه هیشت. پشتی خواندنه آرسن جالی دولت ارمنستانه تی تکلیف کرن و کی بشه پانتامیمای ارمنستانه وکن. سال 1974 شانوی پانتامیمای یا رسمی ارمنستان آرسن پولادov آواده که. Տեսօր խոսում ենք Arsen Poladov-ի մասին, դե խոսանք իր մասին լավը, որտեվ ինքը արժանինքներ մեծ ուներ։ Ինքը շատ տաղանդավոր էր եւ ինքը մնջախաղի աշխարհի մնջախաղին հիմնեց իր ձեռագիրը, որտեղ Arsen-ին Հարգեն բաս Arsen Poladov դկն gereki xeberden jboytishten baş. Çünkü ev hejay kıymeteki başı. Karevi çexa hiç tuneca temamiya dünyayda. Şahda gotnamın ev nüvisarın Mervin Ayanın bona Arsen Poladov. Bassa xeberi William Saroyan, Arkady Raitkin u Yedmayın. Bona Arsen şəxsiyyət yavi u karenvi geleki direct karın bejim. Raste, xaxayizdi bu, lezdikarın bejim veki Arsen hat bu dinen nekteni bona civak eyizdi, Arsen bona tevaya dünyayı hat uma. Şada van gotna jiyeve kujdehe şanoyen ayan ya pantomimaye temamiya dünyayı da şanoya Arsen Poladov binave kor cexagirtiye. Em gereki time birbinin veki bi zahmeti Arsen bu, Kuiro şanoya revanı ya pantomimaye heye. Xaxa hime şanoye daniye. Lazım e ku em ji qîmeteki bidnevi û ev şano sernavê Arsen Poladov nav bikin. Tene hinge em ê bikarbin bêjin vekî deyne Arsen Poladov wek mamosta medaye. Bona Arsen Poladov şano vek jiyan bûye. Aqas pantomima heskiriye vekî navê qîzaxwe daniye Bezar. Xaxa jî kem xeber dida. Lê ça şagirt û hevalên wî bîrtînin. Gerbûna wî da gelek xeber hebû. Ցավալի է մի բան, որ այսօր իր այդ լռության հետ միասին Հայաստանում իր բոլոր այն թանգարանային ներկայացումները նույնպես ոնց որ թե չկա։ Կուզեի մեծ սիրով կուզեի։ Gelek hayf kununak gerbunavi iro şanoye wî qîmetlu nayn xaykirın li Ermenistanê. Navê Arsen Poladov cemın dirêza Mervên lapî heskirî û ayan da maye û e bimîne. Dema dewleta şewrê ez gelek ciya geriya me û navê Arsen Poladov mira te alîkar bûye. Hemû ciya lê nas dikirin û hez dikirin. Pantomîma ew nek tene hunerî ye, ew felsefe ye.
Arsen gelek hindek xeber dida. Le fikre gotnevi hezafbun nek naka ku em gelek xeber didin le fikre gotneme geleki gema. Careki dema dersa Arsen got. Ku Darwin dibêje wekî meriv ji meymûna pêş de hatine. Lê bizanbin wekî pantamîma pêşiya meymûna jî hevûye. Ez gelek şame wekî şagirtê wî bûme û lê nêzîkî van nas kiriye. Cava mirina Arsen Poladov xederekî mezin bû. Naka cema netek heye ku herim Rusyayê bajarê Yaroslavlê herim sermexberê Arsen Poladov bêjim hostê min bibaxşînî. Bibaxşînî ji navê tevaya miletê min ku bi hêjayî navê te me nikaribû tevgere kirin. Ermenistanê dema Arsen Poladov pantomîma gelek pêş ketiye. Li tevî xirabûna dewleta Şêwrê emekê Arsen Poladov hêdîn de dibe. Çi jî dibe menî wekî Arsen wergehastî Rûsyayê dibe. Poladov Arsene եվրոպական մասշտաբների ռեժիսոր էր եւ նա այդպես չէր տեղավորում այս փոքր Հայաստանի մանավանդ Hevalê min Arsen Poladov derhênarekî serasta Avropî bû. Ermenistanê lêkên fehm dikirin û qîmet dikirin. Piştî hûlşandina dewleta Şêwrê demekî îsa çêbû ku wezîrê kulturayê têbêjî serederî ji kulturayê nake. Çi jî bû manî wekî gelek kes yanên mezin kişandin. Yek ji wan ew Arsen Poladov bû. Çi jî bû manî wekî Arsen pişta xeda û ji Ermenistanê çû. Naka zaf tişt hatiye guhastin û daxwaza min wezîrê kulturayê heye ku şanoya pantomîmayê tekne ser navê Arsen Poladov. Çimkî xaxa ew şano ava kiriye. Tevî Arsen demên xandevaniyê de ez bûme nas. Hingeva me hevaltîkî baş kiriye. Arsen rewanê tenê dima û min gelek wadexa mala wî da derbas kiriye. Xeberdana me time bona kulturayê bûn. Şevên dirêj bêxewn me derbas dikir. Daxivin ji bo şanoyê, kulama û hemû beşên kulturayê. Şanogerên eyan yê Ewropî gelek cara behsa wî dikirin. Ji lê pirsyar dikirin. Pantomîma ev bona Arsen Poladov nek tenê şano bû, ew emrê wî bû. Xaxa pantomîmayê da dijî. Kêm xeber dida lê zaf tişt digot. Arsen Poladov hunermend şanogerekî eyan e. Nek tenê civaka Êziya û Ermeniyada. Îsa jî huneriya temamiya dinyayê de. Arsen Poladov piştî Ermenistanê wergehastî Rûsyayê bajarê Yaroslavê dibe. Kî derê dîsa karê xwe berdewam dike. Sala 2004 emrê xwe cidî ne. Lê peyê xwe kar, xevat û nav hîştiye. Kîjan tucara namire.